kok rwgui kokla rikha tipra mothani phaisingtwi eba bwkhak thangnai 2022 bisio Agartolani astabal grano kaisa tipra mothani bwkhak kotor khai lukhundung banda ongphuru aro Mujesh Debbarma tipra mothani phugrama phaithani lichu bagan ganango asomsa malkhung oxygen ongoi bini langma eba bo thwimani bini nukhung thangai bwkhak kogrumani Ttaadc hapangni bwkhak kaisa job rwnai hanai tei Tini Mujesh Debbarmani bihik pipasmita Debbarmani yakgo Ttaadc hapangni bwkhak kaisa job letter yaphai rikha boromgonang Deputy CEM ANIMESH Debbarma abaike teibo kaham hamya koktoma eba mangblirok manani bagai naitoni suyakre chiare tibi Tini जों मुइतमा खलायो चिनी 2022 12 तारिख मार्च astabal चिनी tipra mothani mass gathering ni program no a program hak lekha tipra ganangi no kintu जोंना pro बखाव दुख रमा हेकाइनो बिनि कथैनो जों मानाय लेखायथो चिनी ताखु Mujesh Debbarma bo Simna বিধানসভা কেন্দ্রনিনো হরকসা বড় এবং সিমনা তমাগারিনি চিনি এমডিসি তাকু বকরা রবীন্দ্র দেববর্মা বড় আসুকজা আজ ওরাও जों बबाग्रा थांगै बबाग्रा कग्रिमान दङ जे एडिसि हापां बिनि फेमिलिनि गाना जोंबो जानाय এবং থ্विনাই Mujesh Debbarma অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড মানবতার দিক থেকে রাজনীতির দিক থেকে না মানবতার দিক থেকে মানবতান্ব কাইসা জায়গা দङ आ হিউম্যানিটি ন নাयै जों কাইসা बिनि परिबारो চাকরিনাय आको घोषणा खालामबाय and I am very happy তিনি ताकुक Mujesh Debbarmani bihik pipasmita Debbarma जों Watlok Tito Chini Subzonal Officer IS Officer जों Tini Bonaro Kaisa Employee Hisabe Part-time Worker PTW with all office orders, all valid process maintained clai EC approval nahari application process clai with all formalities oro কোনো বিপক্ষ দল যদি চংকাই যে নির্বাচন আগে গিমিক ফুনুকনান বাগে চাকরি there is no scope there is a provision of PTW and we have maintained all formalities chini executive committee ni one and all joto members of signature ruino approval nahari chini bono chini employee hisabe kaisa offer yaphari diman tobe mo offer borong ganang CM ni bisingti sangrinan musuman bat CM Shillongo thangjak ebong bo hasteni fataro tongo so join ma khlaisinai borong ni kaisa naharmung ebong borok nayo je Ttaadc Hapang ni bisingti omo saklai jaktu so I have taken the responsibility as a deputy CM with all prior permission from the authority Tini bono abini